Wow, svečano otvorenje crvene fontane. Iako je toranj uništen, ovo mjesto i dalje izgleda super. Profesor Avalon, hvala vam što ste nas poveli. Zadovoljstvo mi je. A ovo je i prilika da upoznam ostale profesore. Idite vi, ja ću čekati ovdje. A vi ne idete s nama? Sastaću se s profesorom Kodatortom. Bloom, učini mi uslugu i pripazi na ostale dok ja nisam tu. Ma naravno, profesor Avalon. Hvala ti, Bloom. Ljudi, vidite li isto što i ja? Da, vještica iz mračnog Lucy! tornja. I oni su na mojoj listi. Bok! Misliš da će nešto pokušati? Ma sve je okej, Triksice više nisu s njima. Jeste sigurni da nas neće prepoznati? Ako nas koja od njih prepozna, u Startariće se neće ništa učiniti. Da, godinama smo ih tlačile. Moramo brzo uzeti knjigu. Požurimo, onda i zgrabimo je. Prvo moramo pronaći dio koji se čuva ovdje. Kao što sam i rekla, Flora, ovo je tvoja prilika. Ne želim čuti niti riječi o biljkama. Gledaj malo frajere, pokaži mi svoj tip. Stigli su! Ej, bok cure, dobrodošli u crvenu fontanu. Izgledate sjajno. U pravu si. Zasjenili smo sve ostale djevojke iz Alfije. Stella, princ Kai je bio pristojan. Mogli bi barem uzvratiti kompliment. Oprostite što kasnim. Nadam se da vam nije bilo dosadno. Naravno da nije. To su moji obožavatelji. Bok, Stella. Bak. Izbrojila sam 26 majstora magije. A ja sam izbrojio 12 vještica i 17 vila, što čini ukupan zbroj od 29 djevojaka. Pobjedio sam, draga. Pa idemo li u arenu ili ćemo stajati ovdje? U stvari, ceremonija će se održati unutra. Unutra. Bar bih jednom voljela provesti dan izvan škole. Wow, Stella, ne misliš valjda da pravimo slavlje bez iznenađenja? Bloom, mi nemamo predavanja sutra ujutro, pa... Što kažeš na to da idemo na jahanje? Može, zvuči super. Dogovoreno. O, čekaj, predavanje profesora Avalona je sutra popodne. Pa, mi idemo ujutro. Ali moram učiti ujutro. Znaš, moram se pripremiti za predavanje, želim ostaviti dobar dojam. Nisam znao da si tako luda za predavanjima. Da, trebala bih reći profesoru kud smo krenuli. Bloom, pa čekaj. Vidimo se tamo! Jel to ovdje? Tajne prostorije profesora su nekad bile ovdje negdje. Tako je. Naše istraživanje počinje ovdje. Ej, Rivene, koje je iznenađenje? Pa ovisi o tome što ti smatraš iznenađenjem. Pa, stigli smo. Geometrijska struktura ovog mjesta je sjajna. Wow, pogledajte tamo. Tko je to? Sladak je? Nitko? U stvari, to je Saladinov nečak. Sigurno je talentirani majstor magije. On? Nikako. On je pacifist. Ne voli prljati ruke. U stvari, čuo sam da se ispisao iz crvene fontane. Hej, Hilio, jesi li već upoznao zvijezde Alfije? Ovo su Stella, Tehna i... Bok, ja sam Stella. Jesi ti slikar? Hoćeš mi pokazati svoje crteže? Drago mi je što sam vas upoznao. Zašto crtaš na papiru? Grafičke palete su lake za upotrebu. Imaš čak 50 anduova u memoriji, hromodigitalnu kontrolu i sve moguće nijanse. Uz to idu i alfa kanali, teksture, oblici, linarno Wow, upotpunjavanje. ovo je sjajno. Hoćeš nacrtati moj portret? Tvoji crteži su puni života i energije koje iz njih izvire. I sviđaju mi se linije koje si uklopio sa listom paprati na papiru. Nitko do sada nije primijetio paprat na papiru. Ovo je Flora. Misliš li isto što i ja? Avalon je otišao vuda! Nipošto nas ne smiju prepoznati. Oprostite što smetam. Jeste li možda vidjeli je li ovuda prošao visoki zgodni profesor?
ne, samo smo vidjeli male i ružne. Okej, hvala. Je li nas prepoznala? Moramo biti pažljivije. Hej, Bloom, gdje si bila? Tražila sam profesora Avalona, ali nisam ga našla. A gdje je Sky? Dečki su se otišli spremiti. Dobrodošli, dame i gospodo, prijatelji Crvene fontane. Nismo se danas okupili ovdje kako bi žalili nad ruševinama naše čuvene škole. Iako je povijesni sjaj Crvene fontane bio uništen, vještine i duh naših majstora magije nisu. Došlo je vrijeme da vratimo ugled Crvenoj fontani tako što ćemo je promijeniti iz temelja. Što se zbiva? Ruši se! O ne, što se događa? Svi smo u opasnosti. Ne razumijem, što se događa? Molim vas, opustite se i uživajte u vožnji. A sada, dame i gospodo, parada posvećena novoj Crvenoj fontani. Ha! Jel majstori magije stalno organiziraju ovakve zabave? Zašto vas tri samo tu stojite i ništa ne radite? Nismo još uvijek našli knjigu, učitelju. Idite do dvorca. Graktrot će uskoro biti tamo. On će vas pokrivati. Još jedno stvorenje tame. Ne samo tame. To je moj posebni ljubimac. Potreban mi je odmor, previše uzbuđenja za jedan dan. Ma sada voze dečki iz prvog razreda. Imaš dovoljno vremena za odmor prije nego li naši dečki dođu na red. Hej, društvo, 1 na 1 samo što nije počeo. Jeste li vidjeli Miozu i Lejlu? Otišli su po piće. Tko je prvi? Sky i Riven, nemojte to propustiti. Hajde, društvo, idemo! Idite vi, ja pokušavam pobijediti Digita iz 3. pokušaja. Sjećaš se kad ide para pa 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 i onda onaj dio sa ritam gitarom? Da, a onda ja imam ovaj pokret. Ha! Wow! Oh. Ha? Čudno. Ova cura mi djeluje poznato. Što nije u redu, Mjuzo? To je Darcy. Prokletstvo. To je ona. Ajde, idemo. Ja sam pobjedila, Duguješ mi procesor. Mogla si pobijediti bez uporabe sile, znaš? Ali to je bilo najlogičnije. Nisi dovoljno brzo napisala broj znakova. Dobro, onda provjerit ćemo kako naš softver radi. Oho.
Wow, naš program radi sjajno. Zašto si ga isključila? Igra je gotova, Tehna. Vrijeme je da se nađemo s ostalima. Otišla je ovuda. Da, Tehna? Što radiš? je li netko prošao ovuda? Ne, Senzori nisu ništa zabilježili. lovimo Darcy. Nema smisla. Niti jedna od njih ne bi došla na zabavu kad su sve bile tu. Ali upravo jesu. Možda nisam dobro vidjela, ali zašto je pobjela kad smo je pozvali? Ako je to ona, sigurno će se uskoro pojaviti. Ok, bolje ne dizati paniku, ali moramo držati oči širom otvorene. Pridružimo se ostalima. Kiborg, imam specijalan zadatak za tebe. Ha! Ustani, čudovište tame! Graktrot, probudi se! Je se to smije? Jedva li je. Sve dok plin nije toksičan, može se koristiti kao bomba. Ali šta je ono zeleno? Uspavljujući dim. Sky je pobjedio. Takva su pravila. Ko padne, taj gubi. Ajde. Ne treba mi tvoja pomoć. Sigurno je lijepo biti princ. Čitav život učiš od najboljih. Ne bih te pobjedio da nisam naporno vježbao. Sky je bio odličan, nije li super? Odbio je svaki udarac. A sad je Brandon na redu. Pazi se, Brendone. Tvoj protivnik je stariji majstor magije. Ne zaboravi da ima više iskustva od tebe. Kako mu onda mogu parirati? Pokušaj ga napasti odozgo. Ako ga preskočiš, sunce će ga zaslijepiti. To je tvoja šansa. Tada ga napadni. Super, sunce iza oblaka. Ali meteorolozi su rekli vedro nebo. Što je? Moramo nešto učiniti. Magija Lisa! To je bilo blizu. Pomaknite se, dečki. Mi ćemo se pobrinuti za ovo. Koje ružno stvorenje. Majstori magije, svi u svoj tim! Evakuirajte ljude! Hajde, sredimo ga. Ovako izgleda odvlačenje pažnje. Dobro, skinimo konačno ove krpe sa sebe. Ta knjiga je moja. Ne podnosim kad me ignoriraju. Napad! Ni ja nisam imala puno sreće. Ali moramo mu odvratiti pažnju dok dečki ne evakuiraju ljude. Da, voljela bih da je profesor Avalon ovdje. Svi u skloništa! Timi, Što je? 2 prozora su polomljena magijom leda i munje. Magijom? O ne, to su sigurno Trix. Moram odmah javiti Kodatorti. Još jedan problem? Što? Trix su ovdje. Da krenem za njima. Ovdje mogu tražiti samo jednu stvar i ne bih bio iznenađen da nam čudovište samo odvraća pažnju. Ako je snaga Trixa pojačana novim očima, onda je knjiga Crvene fontane u velikoj opasnosti. Ti i ja moramo otići i zaštititi knjigu. Povešćemo i starije majstore. Neka Sky ostane ovdje. Nadam se da će se snaći. Napadnimo
ih sa svih strana. Ja ću napasti s gornje strane. Može. Pazi! Flora! U opasnosti je. Nećemo uspjeti. Što se dogodilo? Što ga drži? Pa naravno, veži ga za rep i borit će se protiv sebe. Ali tko bi... Pogledaj. Hilio? Kako je uspio izvesti tako nešto? Čuo sam da je bio najbolji Kodatortin student prije nego što je otišao. Flora, jesi dobro? Dobro je, Hilio. O ne, oslobodio ga je! Baš si frajer, Hilio. Zašto nam ne pošalješ još par čudovišta dok si tu? Čini se da ta rukavica očigledno nije mogla dugo izdržati. Ovo mi se nije svidjelo. Dečki, sada sve ovisi o nama. Naša magija je beskorisna protiv čudovišta i Pixi isto ne mogu puno pomoći. Pa kakav je plan? Učinit ćemo isto što i Hilio. Zavezati ćemo čudovište konopom. To moramo zajedno obaviti. I naciljati točno na ono isto mjesto. Ok, ti si zadužen za ovo, ali čekaj samo, pobjedit ću ja tebe. Dobro, to je pošteno. Hajde idemo. Hajde, privucite mu pažnju. Tehna, možeš li ostalima odrediti pozicije? Momci, zauzmite svoja mjesta u krugu od 20 metara. Užad! Ovoga neće dugo zadržati. Zad nismo trebali poslati nekoga na Trix? Nema potrebe. Treba im knjiga. Doći će one do nas. U pravu si. Klinci će se dobro snaći sa čudovištem. Ipak smo ih mi učili. Biljke, zgrabite ga. To, imam je. Slaba točka mu je ispod grla. Ok, Sky, sad! Hajde, dečki. Ti mi pazi! Dobro sam. Nitko ne može doći do skrivene sobe, a da ne prođe ovuda. Dobro, straža, zauzmite pozicije. Moramo je zaštititi pod svaku cijenu. Prokletstvo! Previše ih je! Vratit ćemo se! Čestitam. Vi ste se, djevojke, danas uspješno borile sa čudovištem. Uspjele smo, profesore. Volio bih da sam vam pomogao, ali sam bio evakuiran s ostalom publikom. O, nema veze, najvažnije je da ste dobro, zar ne? Da, to je jedino što je njoj bitno. Ha? Oprostite, učitelju. Nismo na vrijeme uspjeli uzeti knjigu. Zato što se spore kao kornjače. Pustit ćemo ih da misle da su pobjedili. Postaće nepažljivi. Sad znamo gdje je drže. I kad se najmanje budu nadali, napašćemo ih tako da se neće brzo oporaviti. Knjiga će biti moja!